Judith Amanya abanze kwaba boda boda ya stage ya Posta Nyakasharu obutebo bwo kubahwera mu kibina cyabo kandi bamusimire ahabo kubakwatiraho obutosha n'umukimanya nimba kunda nabaletera obutebo obu ngumuteko mu group yanyu mu saving mugume no mupangisa mufune mwentasya kandi tukore namani na tenti tuzigure nabo ninza kubatwera mwana umugura tenti Uganda muhango kuyaturetera ugwabasa kutungura stage yitu kandi ugwatugaramo amani kandi ugwatumuyimbo oguna bwanyuma hikiro mugombora ya Katerera kana yahwerira abatura b'ekicwekeki omukubasha ruguto orwanya miruma okuzambuga orutwire ryo mu mberambe kandi ugo muhanda gubire gutare mu budget mu financial ya ejeji nikibanza abantu babiri nibaza kusafaringa munonga kandi season ya pamba eriyo neza kutandika ovuki motoko obwire mwinji tizikuraba kacuniziraba akubanga burizoba buri kugwenzura tubentugwa burizoba mweno bundo kuba turabiza mukagwereda ubundi tukateraterera mu konkembere birerimbi aba bantu abarukereza batabaze kuyamba abantu babo bakatomushaho zabona no kutwara nimbahereza ubutumwa ngo nabo babasegaruke nyuma korera abantu baburizo. Assistant RDC ahabwa district ya Rubirizi atwire Anat atongo izo koror gutoru kandi asimire Judith Amanya ahabo kweraho government. We bari Judith Amanya we bari kumanya agriculture products nyingi ezukurwa muri Katerera zona nazikomoka rukoma konko muhanda gube gutine burabo abantu batineho kurabo twafunayo muzirakisa ya tujatinaza kuba yamba mbahinjira urugwiro because government ninye niwe mbona niwe rukuboryo ko wabano basa kugira ecyo wakwatiraho government no basa kugeza aho giteho konka disclaimer y'indwenda kutaho no kugira ngo utinkaye mukagagira ngo nyonka Judith ni nkore mihanda abo ko mihanda ne yaci ne ya government konka o contributinga okutekaho ka fuero okarete motoka nkeji ukaba supportinga bakasharo muhanda na munoga koko kube gutara mu budget orugutoro rushazurwe no ruingana kilometers 3 gasha kwa Onesimus Ndianabo.